पाउसदे युमफम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी सही खुदिंगी चखौ फेस्टिवल पांथोगलागने सिको अखोगी इरमदम कंगलैपाकत यामना मरु ओइबा अखोगी फुरुक सही लिसांग सिटना तकना थानाबा याद्राबा इसागी रल अमदि पोसक सिंग मरांग काइना लई अदुबो जोखत कदबना जोखत मयाम ममांगदा पुथोकदबा पोसकना पुथोकता अखोई मातुगिदमक मियाम खुपना सकंग मिन्ना दुना मतेंग पांगना दुना अमदे पुन्ना जोखत मिन्नाबगी अचौबा थौदाक लौमिन्नदुना मालेम मियामदा हेना सकंगनहनगदबा तंगाई फदबा पोसंगसिगे मनुंगदा अखोइगे यामना अखनबा मगुल लैबा तोमथिनगालिबा अखोइना चाउथोकचरिबा चखौ असिसु अमने सिखोगी सेक्रेटरी जेनरल थादोरकपा चेरोल अमदा हौजिक चखौ थारिबा लबुक अमदी चखौ थारिबा लौमिसिंग जोखतबा यादबा नुंसाधिबा पुंगनिंग नुंसिबा फिबम अमदा लैरिबने मरम अदुना सिकोना कंगलै मियामगिदमक अमदी मालेमगी तोंगान तोंगानबा मफमदा जोइना अमदी तामना लैरिबा मितै मियामगिदमक खंजरका सही खुदिंगे अखोइगी पुवारीगा जामना नक्सिनरिबा चखौगिदमक चखौ फेस्टिवल अमा मालेम यामना हेना सकंगलकनबा अमदी अखोइगी चखौ जोखतपा होइना चानबा मतम अमदी फिबम दंजा येंगलगा छिनजरगने मसिदा चखौगा मरि लैनना तोंगान तोंगानबा पोसकसिंग चखौना साबा मखल मथेनगी असा अथकसिंग चखौगी ओइबा फौ अमदी चेंग चखौगी कंपीटिशन अवार्ड चखौगा मरि लैनबा इनाटकी थौरमना चिंगमा अबदी चखौगी वरी वखोंग चखौगी पुवारीना चिंगबा अतै थौरम क्या पांगथोकने मसिदा थवाई याउदबा मियोइसिंग पामजबा मसिदा थवाई याउबा मियोइसिंग पामजबा मियोइसिंग मसिदा मखल क्यागी मतेंग पांगनिंगबसिंग अमदे सारुक यानिंगबा मियोइसिना सिकोगी कांटेक्ट नंबर 6909157227 9863260138 नत्रगना 7005703866 अमदे 8131924393 दा पाउ फबेरपा यागनी हाइरे आतोप पाउ अमदना वाखल तमिनबगी खोंगचत चतख्रे कोविड-19 की फिवम लोसिलकपा अमदि अहमसुब वेब लाकत्र हाइदना मिपाइनरिबा मतमसदा ऑल बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सिंटना यूनियन की थौमिसिंगना डिस्ट्रिक्ट असिदा मथौ तौरिबा मीडिया हाउसिंग की पाउमिसिंगना थौदांग लौदन डिस्ट्रिक्ट असिगे मफम सिनबा थुंगना चत्तुना लंबीगी नाकलदा पोट जोलिबा सिंगदा एसओपी ngakna wakal SOP waknaba wakal thanbagi khongjang amanga si chatkhre nagalamromda editorial gi kalam amada sarkar gi thabak phangnana bakhunabada achabu polum ama oire laibak asigi myamna laibak asida thokchaba pothok chathokna hingba konada baga loina nomagi sangdaba yadaba polum singdagi auraga aki amugi polum khudikma mapal lamdagi posilaktuna sinare miramda saba pothok amadi miramgi lehaudagi pothorap chanjak singda laibak asigi myamna hingle मबाल लमदगी पुसिलक पोलमसिंग असि लैननबगी संधार लंबी असि मरांग कैना लैतबना सरकार की थबक फंगनब होनबदा लेबाक असि मियाम अचौब पोलम अम ओइरे सरकार की एम्प्लॉई अम ओइनब होनबदा लौरी युमफम फावबो योंथोक्तुना अंगम बसिंग द वानोमनरे मसिंग खुदोंग चाबा लौदुना अंगम अथौसिन हिंगलिबा पुंसे महिंग असि अककपा फिबमदा लैरे अंगम बसिंगी मसुम चादन हिंगजब क्यासु अंगम बसिंग मिंगदा खुदोंग चाबा लौदुना वानोम सेल लोबगी हैनबिदा हेंजिन किदुना ममैददी वानोम सेल अनपंगमदबदगे मयमदा फावबा लैबंगमदबा यावनरे लैबागसगी मियामना मिरमदगी पुसिलकवा पोलमसिंग लैदुना हिंगबगी तंगाई फदबा ओइरकपा असिदा सेल ताननबा होनबदा अचौबा अवाब अमसु ओइरे मरमसिमगना थबक अमत चुमना तौबा ngamnadre हाइबा याय इंडस्ट्री मसा मसा तौदुना पोथोक्तुना होनरबसु रॉ मटेरियल्स पुनमक मपाल लमदगी पुसिलकपना पोथोकी ममलगा चांगदमनरबदा सेंदोंग फंगबा ngamdana अवाब कया मयोंगनरे मधुमना इंडस्ट्रीज अमदे फैक्टरी सिंग चाखुरहन बाहायबसी लमदम असिदति सुसेनबा मोइद्रे लैबागसगी मियामना सेल ताननबगिदमक मुन्नरिबसे सेंटरदगी थादोरकपा चाखुर थरांगे सेनपम सिंग सयेन गायनदुना लोइसननबा होनबा अमदे सेंटरदगी पिथरकपा पोलम सिंग अचुंबा नियम की मखादा मियामदा फंगनदबा अमसुंग मियामगी पोलम सिंग लौनिंगबा ममलदा लौदुना कारबार तौबा असिना सिंग बने मसेगी खुदम हाइबाबो NGO सिंगना तौरिबा थबक सिंग मियामना मयेक सिंग उप फंगदे गैस अमदि केरोसिन सिंग पोलम सिंग सरकार लेपलिबा ममलगा चानादना योली अमसुंग हिंगबदा संगलिबा पोलम सिंग अककनबा ममल लैते कारबार वाला सिंग लौनिंगबा ममलदा लौदुना योली मसिदे यंगसिनबिनबा कनासु लैतबगम तवे मदुगिसु मथक्ता ममल हेंजिले नत्रगना नमथाक तौदुना पोट जोले खंगलबसु मागी मरि लैनबा अथॉरिटी सिंगदा वाखतबगी हैनबी लेबागसगी मियामदा लैत्रे तसेंगनमक अंगम सेतुना चानाबगी फिबम अमदा लेबागसगी मियामना हिंगली हाइबताई मसिदगी खरा खजितंग साफननबा मियोइबा अमना मियोइबा अमबा इकाई खुमनना हिंगननबा
ai khakta gi amadi ai mangai re haibu wakal thadok na ba achoba system ama thiba tangai baraktre leibaga sigi miyam na hingba changba sanpham sing kona na ba angamba pothok pothok pa amadi leibaga sida thokchaba raw material sing dagi industries amadi factory sing lingkhatuna pothok pothok gi lambi rom tanga sigi leibaga sigi miron do hona bagi tangai fadaba leire lambi asida puning chang bagi tangai fadaba su sarkar da su leire makatarakpa atopa pau amadana Tamil Nadu da guest house ama saragani Chief Minister N Biren haikre Tamil Nadu da liba Manipur guest house asi athuba da mafam chabar lam ama lautuna yamna maram chaba guest house ama sanana ba thorang tawre wafam singarak loisin kiba bidhan chaba gi calling attention da MLD korung thangna pukalak pagi pakumda magna fangdo kibane waza transfer tawkhraga mahut thabirak tabadagi CI college ki mahiroi sina sit in protest athagre Haukiba August Tarite Manipur Lekha ki Directorate of University and Higher Education na thokiba transfer order amagi matungina CI College Bisnupur ki History Department ki amata kareba Oza Dr. Babananda Singh Takela Modern College the transfer tawkhraga mahut thabirak tabadagi CI College ki History Department asi musat pagat chap manare maduna Department asi tamliba mahiroi sing tungki punsi mangba yaba ki phibam da leire Madana College asi ka hujik wali ba History Department ki oza athoba matam da thabirakuna mahiroi sing mahi tamba phangadabani aidanga si dagi hona CI College Students Union Bisnupurna College asi da sit in protest athaba aukhre hiramasi ka mari leina CI College Students Union ki General Secretary Y Roja Sahani danga si press da thorakpa cherol asina hairibade College asi History Department da natana oza ki awat phalairingai da haukiba July manga da patani Department ki oza amaga Geography Department ki oza amaga Sisipur College da transfer tawpige transfer tawkiba oza ani ki vote oina A Sila Devi Thambal Mari College amasung L IBM Cha Devi Bermangul College ki oza ani asi CI College da tharage adobo oza ani asi tha ama helaba phawbada CI College da join tawdana leire Chairman R.K. Taruni ki makhada ningthina ran tawre Impal West District ki Nauria Pakhanglakpa Kendra ki manung chana ainau khongnem bida Lairiba Pitambara English School da hangdok liba Community Hall Isolation Center aje COVID Response Team haina mengthondra Impal West ki adexia oriba RK Tarunina Chairman oidna club taraga darit ka punna semba committee amagi makhada yamna ningthina ran tawba ki thabak sathare Haujuk phawbada committee asi natana atoba committee amata leite haina COVID Response Team dagi phangba pau amana haire Loina haujuk phawbada Impal West ki adexia RK Taruni ki lamsing makhada COVID Response Team asina Community Home Isolation Center asida COVID-19 maram oiduna layeng lakliba inmate sing jai phanar ba thabak thoram sing mai pangna paikhat badagi center asida layirba inmate sing mai kaitege su COVID Response Team ke chairman amade committee asina kathokpana mang thaduna thabak torba club taraga taret ki mihu singbo thagatpa phangdorakle Bay of Bengal da 5.1 magnitude ta jor akre Bay of Bengal da 5.1 magnitude ta mai oirapna kanna jor akre an agency ki pauna aire thawdogadu ngarang ahing pung taranithoi minute kuntra manga ta thokibani aire thawdogadu da amang ata asok apan yawbagi paudi phangdri aire atopa pau amadana Afghanistan dagi Bharat masa chahi kungani panjauna biyoi sadruk kunga taruk puthorakre Afghanistan dagi Air Force ki akhanaba plane amana Bharat masa chahi kungani panjauna biyoi sadruk kunga taruk purakre amromda G7 lebaksna Taliban da misam singi bunchi ngakna chanhanaba August kuntraga mathoi phaw matam thakre amana hauzik Taliban singna Kabul airport lausinanaba gidamak thomjinkre aire Victoria Madam Secretary oina khankre Victoria Madam Global Right and Justice Welfare Society Manipur ki State Secretary Organization oina khankre ngasi Global Right and Injustice Welfare Society Manipur ki President Sabungbam Prem Chandra Thadorakpa jarul amagi matungina ngasi dagi hauna Sagolban Tera Lukram director leba Mainam Sarat Singh Mazanopi Victoria Mainam bo thaupuba hauna basu khangre aire thar web na Mumbai da Nomada Miwi 1.3 lakh na lakpa yai Maharashtra ki Public Health Department na phangdorakiba amati lakleba October November da thar web lakpa yai aina panariba akiba marakda Nomada Mumbai kakta da 1.3 lakh na bagi sang yauba yai aina section wafam thamgre mamang dasu Maharashtra si phipam jamna soklaba state ama oikibani pawasina makhatana aikibada Maharashtra da miyoi 60 lakh rom naraba yai aire Pune amasung Mumbai asi second wave ta nabagi sang matungina Mumbai da
ख्वाइदगी वांगबा पीकता मियोय 1.36 लाख नोंगमदा नारकबा जाय हाइना पानारे पुनेदसु चप मानबा मोंगदा मियोय 1.21 लाख ना होम क्वारंटाइन लिसिंग अमगा चहुम तारागा मरीना आईसीयू बेड की दरकार होइरपा याय हाइख्रे मुंबई की ओइना चनी जंखै मेट्रिक टन ऑक्सीजन की मायोगनारपा याय अदुगा पुणे की ओइना चनी हुमपुत्रा मेट्रिक टन ऑक्सीजन अदुगा नागपुरदा 175 मेट्रिक टन थानेदा 187 मेट्रिक टन अमसुंग नासिकदा सामगा तरागा मरी मेट्रिक टन की कैपेसिटी दरकार लेरपा याय हाइख्रे अरोइबदा कंटेंट सिंग असिके मरुइबा पाउ खरा असिबा पाउ तमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदि फेसबुक पेज असिदगी यंगबिरि पुपनमक पथागा सरी चैनल असिन तुमदा कानरबदि सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरमो लोइनना लाइक एंड शेयर तौबुजु काउबेकनु पुनमक पो अमुका ना थागा सरी